Baie welkom weer by Melk in jou teetyd en dit is my 'n voorreg om saam met julle te kuier. En vandag se verhaal en program gaan julle baie geniet. En die volgende program wat na hom volg is dan 'n opvolg van hierdie program. Maar as ek na hierdie twee mense se storie luister, dan dink ek aan Genesis 50 vers 20 wat sê dit wat bedoel was vir evil, as ek dit nou die Engelse woord kan gebruik, die Here kom omdraai vir goed. En dit is vir my so mooi. En weet, dit is vir my net hoe wonderlik die Here is, dat al lyk dit nou soos, dis nou verby, wat sal hy woord, ikabot, it's done, daar's nou niks meer wat kan hierdie ding red nie. Ja. Maar dan gryp die Here in. But God. But God, ja. So dit is vir ons vandag, soos Janine gesê het, lekker om iemand by ons te hê vandag. Nou, hy en sy vrou is 'n sangduo. Hulle het 'n band, noem mens dit 'n band? Jacksonville. Nou, hulle doen country, gospel, pop, rock. Ja. alles. Nee, ek dink dit is hoe mense dit sê. Hulle julle sal nou hoor, hulle storie is eintlik 'n storie wat ek dink baie mense daar buite mee kan hulle self vereenselwig. Ek dink daar's meer mense wat dieselfde pad, miskien dalk nie in so 'n drastiese mate soos hulle gestap het nie, maar tog kan julle self met hulle vereenselwig. So ons wil graag hulle verhaal met julle deel, die mense leer ken. Dit is my so lekker, Ren Bester, om jou hier vandag by ons welkom dieet. Welkom by ons. Ja, dit is, ek het nou gister toe luister ek op dit was YouTube waar julle storie gedeel het. Julle storie is intens. Ja. Dit is julle en soos ek nou in die intro gesê het, jy weet, baie mense kan hulle self vereenselwig daarmee wat in die huwelik, jy weet, bietjie uitdagings beleef het, as dit mense dit nou mooi kan stel. Maar het lyk my jy's 'n ou wat 'n ding voluit doen. Ja, nee, verseker. Maar vertel ons bietjie van jouself. Waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword? Ek het verstaan jy het in die kerk groot geword. Ja. So hoe eindig 'n mens op hoe kom 'n mens waar jy nou It's a great vraag. So dankie dat jy ons so welkom hier. Dankie dat ons hier kan wees. It's amazing. Kan ek net jou vir 'n oomblik, kan julle net hoor hoe mooi is hierdie stem? Ag, dankie. Yes, I love it. I love it. You can speak foreign, you can speak any language. I love it. Okay, Matskies. Gaan maar aan. Ja, so I think at the outset om te sê hoekom ons doen wat ons doen vandag is how do you overcome the enemy? The blood of the lamb and the word of your testimony. Dis hy. En so as ons 'n halwe gap kry, dan vertel ons wat die Here in ons lewe gedoen het, want dit is 'n wonderwerk and it's been 4 years and I still have to pinch myself for what he's done. Absolutely incredible. So ja, ek het in die kerk groot geword. My ouers was altyd gered voor ek gebore is. So grew up in the church en my hart vir die Here gegee toe ek jonk was en gedien in die kerk en 'n worship leader geword en so aan. Maar jy weet, my ouers is amazing and ek eer hulle like every chance I get, but we're all broken, right? Dis waar. En hulle they absolutely did their best and they're still incredible people and they love Jesus and they did the best that they knew how. Maar ek het groot geword in 'n huis en in 'n Christendom wat klem gelê het op performance. So, ek was redelik goed in 'n paar goed toe ek jonk was, sport en akademie en so aan. En my persepsie van wanneer mense van my hou of my aanvaar is wanneer ek dinge as ek presteer. En die onderliggende boodskap in my huishouding en in die kerk waarin ek groot geword het is if you do bad stuff, no one must know. Ja. So just hide it. Niemand moet weet van ons goeders nie en kom ons gaan net aan. So my inherent belief system is in order to be loved and accepted, you need to perform and no one needs to know about your stuff. Sure. So you can't be yourself. How on earth do you confess your sins one to another so that you may be healed when your belief system says no one must know?
Ja, en hoe gaan jy in 'n verhouding in of in 'n huwelik in en jy kan nie jou diepste goed deel met iemand nie. Ja, absoluut. Dis crazy. Absoluut. En so ek het affirmation nodig gehad van mense af, want ek doen iets verkeerd, sondig of doen iets verkeerd en it never gets dealt with. Ja. Ek beleef nooit die vergifnis van die Here nie, want ja, intussen tyd het jy hierdie guilt and shame ja, wat jy mee lewe, wat jy dit is soos jy sê, dan het mense affirmation nodig want en ongelukkig dan uit daai guilt and shame kom rebellion, kom pride. Absoluut. En 'n mens jy weet, en as die affirmation half jy raak gewoond aan daai affirmation, so dan soek jy die volgende drug. Ja, absoluut. So kan stel. Ja. En toe het jy betrokke geraak in jy het groot gegaan met die drugs. Ek het groot gegaan. Ja, so ek dink the worst career choice on planet Earth for someone who needs affirmation is music. Want dis oral, jy weet, so en soos jy sê, daai drug is heeltyd available. En mense sê vir jou jy's amazing oor jou talent, but no one knows who I really am. I know I'm a rubbish. ja. And so do you really love me? Do you really think I'm amazing? Sure, No, probably not, because no one really knows who I am. So jy lewe in die enigste ding wat my maak beter voel oor al die rubbish wat in die donker is another dopamine hit. So I discovered cocaine, and that's a dopamine hit, and I discover womanizing and lies and deceit en al daai klas van goed. So ten minste vir 'n klein rukkie weet ek wat om te doen om nie so rubbish te voel oor myself nie. But the very thing that makes me feel better for 2 minutes adds to the pile of stuff that no one knows about. So that's how Satan gets us. Yes. No one's as bad as you. I know Paul says he's the chief of sinners, but no one knows what you've done, Ren. You're the chief of sinners. No one must ever know. En so 23 jaar se drug addiction and womanizing and just horrendous sinful living, trying to serve God in a Christian band, leading worship, dan val ek van die bus af en ek's in rehab en dan kom ek terug na die Here toe, but I never experienced the freedom that's out there because I never got everything out. Ja. No one must know everything. Ek onthou in rehab, die laaste rehab waar ek was in 2017 het ek met 'n beautiful born again spirit-filled counselor gesit. Ek en hy in 'n houthuisie ver weg van enigiemand anders en hy het vir my gesê, "Hey Ren, your secrets keep you sick. Let's confess your sins. Confess your sins to me so that you can be healed." En die vrees dat iemand gaan weet alles wat ek gedoen het, I couldn't do it. I gave him like 30% of what I'd done. In other words, I still stayed stuck. Jy still stay So ek het 6 maande, 6 maande in rehab en uitgekom en die selfe issues gehad. Dis net daai pride waarvan ek praat. Ja. Want shame and pride are connected to each other. If you sit with shame, then you cover it up with pride. En dan probeer 'n mens voorhou om iets te wees wat jy nie is nie. Ja. En dit is so sad want actually you are good enough. You know, you are more than good enough, and in Christ, if you just know your identity, as ons net weet wie ons is in Christus. Maar dit is baie interessant, want ek nou hoor ek hoe sê jy het jou hart vir die Here gegee, en jy was 'n minister. En jy was 'n minister, Ja. jy was in die worship band. Dink jy was regtig saved? Do you think you really surrendered and gave your life to God, or was dit net soos 'n surrender want dit is wat mens doen? It's a great question. And I don't know the answer to the question. En ek sal jou ons sal kom by my storie. Die eintlike rede hoekom jy is en ek sal vir jou sê daar het 'n oomblik gekom in my lewe 4 jaar terug wat die verandering in my hart so drasties was. This is what I'll say. This doesn't actually line up with my theological beliefs, but the change in me was so drastic. I don't know if I was born again before that. I don't know. Ja, nee, ek weet nie, that's debatable. Dis hoekom ek nou vir jou vra, want dit is eintlik 'n moeilike vraag, want hoekom ek dit vra is want ek het 2 jong seuns self, né? Nou as jy in 'n Christelike huis groot word,
dan word dit amper soos dis jou tradisie. Dis nie noodwendig nie, it's the God of my fathers. Okay, ja. It's not necessarily my God. Persoonlike verhouding. Dis jou eie God nie. So dis wat ek en tog is it's a way to see that the devil uses against us, want jy's mos nou eintlik okay. Ja. Jy's kind of 'n kind van die Here. Ja. En dis mos maar wat ons vertel vir ons, veral in ons nasie. Ja. Weet as ons elke Sondag kerk toe kan gaan, nou die tradisie, jy weet, Ja. doen nie doen wat jy moet doen. En voordat jy doodgaan, moet jy net sê, is jammer, dan gaan jy jou mond Ja, Ja. weet, en ons is en dis daar soveel meer. Ja. Dis nou en dis nie om te sê nee, jy's verkeerd nie, dit is om te sê but there's more. Ja. God is more, God is free, God is love, God is soveel, maar jy het toe met 'n baie mooi vrou getrou 20 hoeveel jare terug? 13 jaar terug. Hoe oud was julle toe? Wel, ek is nou 44, ek was 31, sy was O, jy was 18. Sy het ons joke oor haar, ek is 4-5 jaar ouer as sy. Maar okay. ek het laat getrou. So ek was 31 toe ek getrou het oor die leefstyl wat ek gelewe het en so aan. Maar ons het 'n moment gehad. We dated. I was still broken. I didn't really want to be in a relationship, but I fell in love with this girl outside of my control or desires. En sy het gehelp op daai stadium van die kursus. Daar was 'n moment wat ek gehad het met die Here. It wasn't the moment that changed everything, but it was one of the moments that formed part of the story. En sy was instrumenteel in daai. Sy is instrumenteel in die feit dat ek lewe en dat ons 'n huwelik het. She is the hero of Jesus is the hero of the story. She's a great sidekick. Dis nice. Ja. Ek dink jy moet 'n liedjie skryf daaroor. Well, Dit is dalk 'n woord daar, ja. Ek het sorry maar. Ja, okay. The great sidekick. Ek sal. En so daar was 'n moment gewees of 'n sekere periode van tyd wat ek skoon gekom het en die band, daai rock and roll leefstyl verlaat het en binne 3 maande van skoon kom van daai oomblik is ons getroud en ek was voltyds in die bediening. Ja. Bang, really quickly. Ja. En wat Did you know what she was getting into? No idea. Okay. Ja. Ek dink sy moes gedink het, hierdie ou is fantasties want hy's in die bediening. Ja, hy hy's kan een sanger sing, en hy's hy's mooi awesome en hy stem. dien die Here. Dis ek wens ons het 'n dag gehad om te praat oor die goed wat ek daai arme girl deurgesit het. Maar nou is ons getroud en ek's in die bediening, but none of my stuff has been dealt with. So nou voel ek, jy weet die Here sê en ek vergeet wat die profeet is, the Lord will restore the years the locust has eaten. And he's so specific, that jumping locust and the hopping locust and the flying locust, hy's so alomvattend hoe hy die restoration doen. Maar oor my need for affirmation and my understanding that I need to perform in order to earn my salvation, so to speak. Nou is ons newlyweds, ek's in die bediening and I'm out like 4-5 nights a week in ministry, prayer meeting and worship practice and whatever. En sy sê, dude, where's my husband? En ek sê, woman, you're keeping me from what God's got for me. Want ek dink ek moet opmaak vir die jare wat ek verloor het and actually all that stuff is still in darkness. So, Maar jy was nie net weg nie. Jy het toe goed gaan aanvang. Ja, so ek dink ons was so 3 jaar of so getroud toe ek die eerste van menige affairs. En die eerste een was met 'n worship leader van 'n kerk en daar nie een van ons was healed gewees nie. So ek sal praat oor en Adele sal haar storie met julle deel. When I speak about anything that she did wrong, it doesn't mean at no point do I absolve myself from responsibility. Yeah. I could have been married to the witch of Endor and I still have to take responsibility for my actions, right? Yeah. And she wasn't. But ons het mekaar net seer gemaak en het geen idee gehad om lief te wees vir mekaar nie. En so ja, ek het die eerste affair gehad. Ek was in 'n record deal gewees en so aan en een van die goed wat sy gesê daar was you need to choose, it's me or music. Because every time music came into the picture, it was pain and destruction en so aan. En so ek het 'n need for affirmation en ek is in die bediening en hierdie ding nou gebeur en my vrou sê kies. Okay nee, ek kies jou want ek dink dis die regte ding om te doen. Ja. Is right? Ja.
maybe there'll be some affirmation, oh, you did the right thing. Ja. Maar al wat dit gedoen het is resentment En dis eintlik maar net pleisters. Gebreed. Dit is pleister op 'n Absolutely. pleister en salfies op salfies en op salfies, niks word oopgemaak. Ja. En al daai gemors kom nie uit nie. Maar jy het nie net een verhouding gehad nie Ja. en sy het toe uitgevind of van en toe het jy maar net aangehou met die verhoudings en sy het toe eendag vir jou vreeslik kwaad geraak. Ja. Ja. En dit Ja. laat al jou musiekinstrumente binne in die swembad. Binne Ek in die dink- swembad. Ek dink daai was die duurste swembad seker in die hele Suid-Afrika. Ja, dit was baie impressive geweest want daar was instrumente en Macs en live PA's. Ek sê vir jou, daar was 4 speakers en on a good day I could carry one by myself. She took 4 and threw it into Sy the was pool. baie So ons kwaad. lag nou daaroor en ons vertel die Ja. storie saam oor die healing wat daar was. But you can I mean we were the Jerry Springer show, you Ja, weet. ja. Dit was Kardashians ex-kadroot. Ja, exactly. En die amazing ding was toe ek selfs in daai state want ek het begin dwelms gebruik en ek was in die affair en dit het uitgekom en daai jy weet die goeds in die swembad en toe ek dit sien die eerste keer toe dog ek you deserve this. En dit was 20 wanneer? 2017. Off the back of that I Sure. went into rehab again. Sure. En ek moes oorspronklik gaan vir 3 maande en 2 maande in het hulle gesê you're a lot more messed up than we thought. You should probably stick around another 3 months. En dit was moeilik. Toe het ek kinders en Ja, en sy is alleen by die huis. sy's alleen by die huis en I mean at that stage I didn't particularly care. Okay. Ek was so my hart was so hard teenoor haar gewees. Ja. Maar ek het dit was net vir my hartseer oor my kinders, maar dit was ook 'n selfsugtige ding. Jy weet een van die goed wat gebeur het daar was omdat ek 3 ekstra maande gebly het, sou Kersfees gemis het. En dan moan ek by my counselors. Yes, julle Kersfees, my kinders, like what are you doing? Why? Ja. En toe sê my counselor vir my, die een van hulle, if you can just for a moment take the focus off yourself and stop being so selfish and think about for the first Christmas in how many years, your wife is not going to wonder where you are, if you're alive or not, Sure. what Christmas is going to be like. Sure. Wow, maar daai leefstyl maak jou selfsugtig. Ja. You know, we're naturally selfish, maar Ja. drug abuse and affairs and it's all about me. Yeah, it's all about Ja. you Ja. and your desires and your hurts and your wants. Ja. Ja. Maar daar het 'n tyd gekom toe sê sy vir jou dis nou genoeg. Sy's nou klaar. Sy gaan nie meer fight vir hierdie huwelik nie. Ja, wel ek het uit rehab uitgekom en ek dink binne 3 dae nog 'n affair begin. En dit het 2.5 jaar aangehou en daar was multiple other affairs and in that time we were in marriage counselling. I was pretending to try and make it work. Ja. Sy pretending, daar was 'n gedeelte in my obviously wat gevoel het ek wil die regte ding doen. I just couldn't let go of that. I can't explain it to you. Jy's die hoe Satan jou vasvang, obviously maak jy besluite. There's no doubt about it, but just the way that he weaves that web en maak jou dink jy kan nooit daar uitkom nie. Ja. En ek het geim en oor of ek wil werk aan die huwelik of so en toe sê my vrou like you need to make a decision. Like either commit to this family. It was November 2019. Ja. Commit to this family or pack your stuff and go. And it's all I needed. Ek het nie die guts gehad om self my familie te verlaat nie. And so I packed my stuff. Ja. En ek sal nooit vergeet daai aand wat sy het in 'n paniekbevange tyd en sy sal jou vertel daarvan wanneer jy met haar gesels gehoop dat sy het gesê wel dan moet jy moet die kinders vertel, hoping that it would stop me from going. En ek het daai 2 dogtertjies op daai stadium, ek weet nie 4, 3 en 7 in die oë gekyk en gesê I love you very much. I don't love mom. I just want us all to be happy. And I watched them break. I watched them break. And there's a term for falling madly in love, usually with someone who's not your spouse, called limerence. And it makes you do insane things. Ek wens ons het tyd gehad om daaroor te gesels en ons praat daaroor in ons huwelikswerk en so aan.
En ek was so diep in daai verhouding in that watching my 2 little girls break wasn't enough. I left them crying for their dad. Uit ons hele storie van wat die Here in ons lewe gedoen het en die amazing restoration and that's the hardest part of the story to tell. I cannot wrap my head around the fact that I got in my car and I left. Ja, I can imagine. Ja. Sure. Maar toe gebeur 2020. Dankie tog vir COVID. Dankie tog. I'd like to publicly apologize for the worldwide lockdown. I think God arranged that to save our marriage. Ja, ek weet is nie so nie, maar ek maak altyd daai grappie. So my wife will tell you her side of the story, right? But she found an organization while we were separated called Marriage Helper and started applying their principles. En ek het nie geweet nie. Ek was diep in die buite-egtelike verhouding in waar ek was en het drome gemaak daar en beloftes gemaak en so aan en daar was 'n klomp ander affairs en ek het begin gebruik, dwelms gebruik en drink weer en toe lockdown aangekondig is, toe bel my vrou my en vra of ek asseblief sal kom help met die kiddies. Ek weet nie of julle onthou die eerste lockdown was Ja, was net so 'n paar 21 days to flatten the curve. Yes, so ek het 3 weke nou moet ek vir die ander girl sê, ek gaan terug intrek met my vrou, maar okay, I'll do it. Dit was moeilik, hè? Komplikasies en sulke goedjies gebeur. Jy maak jou eie lewe complicated, né? Ja. En die rede hoekom ek besluit het om te gaan bly was I couldn't live under the sin anymore and I made a conscious decision to end my life. Sure. En ek dog toe kom ek gaan hang met my kiddies vir 3 weke voor ek dit doen. En die tweede Saterdagoggend van lockdown, my vrou het 'n droom gehad die vorige aand, she can tell you about that when you talk to her. En she sat me down and she said, listen man, I feel like there are things that you're hiding and I'm concerned for your relationship with Jesus. Don't you want to confess your sins one to another so you may be healed? En ek dog toe, die laaste keer wat iets uitgekom het my studio in die swembad opgeëindig. This time she's going to drive my car into the pool if I'm lucky. There is no way, so I lied. Ja. Ek nee, daar's niks nie. En sy het so 'n conviction, die Heilige Gees was all over her and there was a sense of urgency around the situation. En sy was in die verlede was sy controlling en wat gaan aan en vertel my wat. There was something different this time. Sy was die woord wat ek gebruik of die frase is she was lovingly relentless. Like I know. In fact, at one point she said, I don't care about our marriage. This is not about us getting back together. This is about you. En jy weet as dit nie 'n hard lockdown was nie, sou ek in my kar geklim het en gery het and I don't know if I would have been here and we certainly wouldn't have been married. But as God would have had it, you weren't allowed to leave the house. En ek dog toe op 'n stadium, okay, miskien as ek 3 goed confess wat kind of bad is, maar nie die ergste van alles nie. Maybe she'll leave me alone and the Holy Spirit will leave me alone and we can move on. En ek confess toe daai 3 goed wat historically would have been a massive fallout from her, like humongous. En haar response was, I'm so grateful that you shared that with me. Jo. I just thought, who is this woman? This is unreal. And then she said, but it's not everything. So she knew She the knew. Holy Spirit in her. She knew. And I'd love to say that I made an honorable decision to say, let me confess everything. But honestly, she wasn't letting it go. I couldn't go anywhere. And I thought, you're going to kill yourself anyway. You might as well just let it all out. And I spent around 45 minutes confessing woman after relapse, after alcohol, money, lie, just everything that I could remember. And at the end, she came and sat next to me and put her arms around me. And 4 years down the line, I still can't tell this part of the story without getting tearful. And she said, I love you so much. I'm so glad you're free. And then she disappeared for 3 hours to process what she heard. And I thought, oh my goodness, this is it. My life is over. Like, ek gaan alles verloor en my ouers gaan weet, ek gaan op die straat wees en my kinders gaan my haat.
she went and processed with people that she loved and had walked this journey with her, and she came back and said, if you're in, I'm in. If you want to reconcile, I forgive you. Dis major. And I made a decision there, and I don't know how. Want ek was nog smoor verlief op die ander girl, en daar was soveel chaos wat ek veroorsaak het. En een van die goed wat ek vir haar gesê het, is ek moet my huis skoonmaak as ons gaan vorentoe beweeg. En sy het gesê, do you want me to sit with you while you do it or not? Die vra, kan jy? Want historically, I would have left the back door open. Can you sit with me while I end all these relationships? Basically, I'm Wow. beating around the bush. Ja. And she said, no problem. Sure. And so we just sat together and went through my phone, and hoeveel ook al boodskappe dit was, I've told my wife everything, don't ever contact me again, block. And that's how things ended. Now, we had to walk things out. There was that relationship I was in, that person didn't accept that, and there were messy things we had to walk through. But I'll tell you, it's 4 years into our reconciliation nearly, and not one time has my wife thrown what I did in my face. Not once. We tell this story together all the time. We do a marriage workshop in which we tell this story. We do it on radio interviews and TV interviews. We speak about it behind the scenes. And God has healed our relationship in the most incredible way. Weet jy wat is die mees ongelooflike ding? Daar's 300 mees ongelooflike dinge, maar een van die amazing goed was vir die eerste keer in my lewe, daai volgende oggend na daai confession, het ek opgestaan en vir die eerste keer in my adult life, I had a clear conscience. Ja. And I realized why I could never maintain a relationship with Jesus. Want elke keer in daai 23 jaar wat ek na hom toe gegaan het, het gesê, my boy, I love you. And you have to sort these things out. The conviction of the Holy Spirit was on me. And I was like, God, I cannot tell people what I've done. And for the first time, I didn't hear, hey, you need to sort something out. It was all, he just took it away. The shame, the guilt, I got set free from alcohol and drug and affirmation addiction in a moment. Like that. He literally took out my heart of stone and gave me a heart of flesh. It wasn't something I had to walk out or work through, or hy het my, dis wat ek aan die begin gesê het. I don't know if I was saved before that. The change was so drastic. Yes. Die manier wat ek na vrouens kyk, die manier wat ek na my familie kyk, en werk en ministry, he changed everything. And the incredible thing, as a last point, I know I'm talking a lot, is ek het vir my vrou gesê daai dag, I don't know if I remember everything. So I've confessed everything that I remember, but it's been years of, I don't know if I remember. Just to say, if you remember something, just stay free. Tell me. En vir seker omtrent 6 weke daarna, elke 3 of 4 of 5 dae in my tye met die Here, sy my herinner van iets of iemand. En dan dink ek, oh my word, dan moet ek dit confess aan my vrou, and this is going to be the straw that breaks the camel's back. Elke keer is jy seker bang dat dit hierdie is die ding wat nou net. Ja. En elke keer het sy my vergewe en my acceptance and grace gebied. And that's how I'm able to stay free. If something happens that's dodgy or untoward or looks like it's headed, she's a safe place for me. Sure. Unbelievable. Maar dit is my amazing, want jy weet, dit die Here een keer self my ook gesê, dit wat in die lig uit is, hoe kan nie weer teruggesit word nie. Kan die duiwel nie teen jou gebruik nie. If it's out in the light, the enemy can't use it against you anymore. Daai goed wat in die donker is, wat jy wegsteek, dit is die goed wat hy teen jou gebruik. Maar as dit uit in die lig is verby. Dit is ware vryheid. Ja. Dis ware vryheid. That's amazing. Hoorie, maar julle storie is amazing. Dit is soos, ek dink dit gee vir mense hoop, dat maak nie saak hoe ver 'n mens van die pad af is, hoe stikkend en gebroken, heeltemal net amper, jy weet, mens kan nie dink wat kan 'n mens meer doen om 'n mens huwelik op te mors nie. Jy weet. Jy hoor wat ek sê, absoluut, maar selfs dit is vir die Here nie onmoontlik nie. So wow.
Nothing's impossible. Nothing's impossible. Nothing is impossible. When he says, we serve a God of the impossible, he really means it. Dis ongelooflik. En ek sê vir jou, daar's 'n verskil. We're nearly 4 years in. Ja. You can only fake it for so long. Yes. Jy weet? Ja. En ek sê ek lewe in die hemel en ons float nie op clouds rond en sing Ed Sheeran songs vir mekaar nie. Die lewe is die lewe, Yes. right? And ons sit vas realiteite. but I live in heaven. And now because of Marriage Helper we have tools to sort out the things that might have been the things that drove us apart. Ja. Ja, want dit is wat julle nou doen. Julle is nou betrokke by Marriage Helper. Sy gaan ons nou vertel haar reis van haar storie daaroor, maar dit is julle is nou betrokke by die mense wat julle gehelp het, wat haar geleer het en dan julle gehelp het om deur dit te kom. Ja, so dit is amazing. Ja. Full circle. Ren, ons is so dankbaar dat jy regtig uit jou hart uit hierdie goed kom deel het en dit is en eerlik, ja. Eerlik, so eerlik is daaroor, ja. En ek bid dat die Here hierdie verhaal van krag tot krag sal gebruik om ander mense se lewens en huwelike te verander en te red. En baie dankie daarvoor en dankie vir jou tyd. En ons moet ongelukkig groet tot 'n volgende keer, maar onthou nou, ons gaan nou met Ren se mooiste helfte praat oor dit wat sy ervaar het. Totsiens. Totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.